Nizere ko ibihe byawe biri kugenda neza we wamaze gukora subscribe kuri Step Up TV show kandi nawe utarakora subscribe nkubwira ko uyu ni wo mwanya mwiza ubonye aya nandi mahirwe yo gukora subscribe ubundi ukajya ukurikirana ibiganiro bitambuka kwiyicano yaba makuru y'imikino ndetse n'ay'imyidagaduro. Uyu munsi ho mbazaniye amakuru menshi cyane y'imikino ariko mwibutse ko turi ku munsi wa kane harabura umunsi umwe kino cyumweru kikarangira. Icyo nkubaza ni kimwe, ese iminsi ishize igera kuri 4 ugereranyije n'ibyo wari warapanze uzakora umaze kugera kuri kangahe? Ushize nko ku 10, njye ubu umaze nko kugera kuri 7. Iki cyumweru ntabwo cyangendekeye neza 100%. Nawe shira ku 10 urebe ese ni ibihe wapanze kuzageraho utagezeho, ubundi tubitege ikindi cyumweru kuko umunsi w'ejo abantu benshi ntabwo bawubara. Ubundi usibye twe tuba twarakenye dukora iminsi yose, kuwa gatanu n'umunsi abantu baba batangiye kwinjoyinga weekend bayatangiye, gusa twe turakomeza tugakora iminsi yose. Ahari natwe igihe cyazagera tukajya dufata ikiruhuko. Ubwo nkuzaniye amakuru menshi arimo aravugwa mu mikino, gusa ndakwibutsa ko iyi ni indege ya siporo nge twibanira umunsi ku munsi. Ni Mambo de Pilote, ni nge ugurutsa iyi ndege. Buriya hari ikintu abantu bamwe batazi mu bintu bitangaje ikiremwa muntu cyakoze apana iby'Imana yaremye. Indege biri mu bintu bifite ubuhanga butangaje umuntu atapfa kumenya. Rero mu ndege ya siporo natwe tukuzanira ibintu by'ubwenge, ibintu birimo ubuhanga bwinshi cyane ku buryo utabasha kubisobanukirwa, ariko ndi hano byose birasobanuka. Reka nkubwire ko turikoza muri KVB Men's Championship. Iyi ni shampiyona nyafurika mu mupira wa volleyball, ni nka Champions League. Nayo yakomeje ku munsi goroba nibwo bayifunguye ku mugaragaro. Ikipe ya APR yitwaye neza, ikipe ya Polisi nayo yitwaye neza uyu munsi. Ni ikipe ya Kepra ubu iri mu kibuga, nayo ndibuze kukubwira update aho umukino ugeze. Ubwo abantu barimo barawukurikirana barajya muri comment bagende baduhereza update. Turerekeza muri Ferwafa. Imurora Japhet yatumijweho we n'agahungu, birashoboka ko baba bagiye gufatirwa ibihano bikomeye cyane. Turerekeza no mu makuru arimo aravugwa hanze y'imbibi za Amerika, hanze y'imbibi za Afrika. Nta kindi kiri kuvugwa usibye ko Amerika yasabye FIFA ko Iran bayisimbuza Ubutaliyani. Ibyo byose turi buze kubigarukaho. Naho umukinnyi w'umunyarwanda Mikeze igitego cye kiri mu bitego bishobora kuzahembwa na FIFA bitewe no kuntu ari cyiza cyane. Ubwo ibyo byose turabigarukaho. Naho Bayern Munich yo iri mu nzira yo gutwara ikindi gikombe. Barcelona nayo ntabwo iteze guhagarara. Andi makuru nuko Lamine Yamal, uyu musore w'ikipe ya FC Barcelona, bishoboka ko azagaruka bagiye mu gikombe cy'isi, atazigera akina El Clasico. Ayo niyo makuru nabazaniye uyu munsi, gusa mwibutsa ko tuba turi kumwe n'umuterankunga wacu mukuru bamwita Kevin Photographer. Niwe udufasha, arakubwira ati nta foto nta cyabaye. Ubwo abari ku buhanga bw'ibyuma badushakire publicité ye, ubundi twe turagaruka mu kanya dusesengura amakuru arimo aravugwa mu mikino itandukanye. Nuze gukura kuri iyi channel kuko niyo ifite buri byose wifuza, kandi nkunda uburyo ki mudukurikirana. kandi turi no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba Facebook, TikTok no kuri Instagram. Abantu bari kuvuga ati kuri X ntabwo turiho, nabwo nari ndimo ndavugana na DJ End no kuri X tugiye kuza. Mwebwe mudufollowing ubundi mujye mukurikirana amakuru y'imikino 5 kwa 5. Ubwo nge ndaje nyuma yo kumva publicité ya Kevin. Ndumva abari kubanga bw'ibyuma bambwira ko yamaze gutunga.
reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or in Kevino Entertainment with Kevino Photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevino Photographer, online service, make more than one with us. Nagutinda turagarutse nyuma yo kumva umuterankunga wacu mukuru bamwita Kevino Photographer, niwe uduherekeza kugira ngo urugendo rwacu rugende neza. Amakuru yacu y'imikino reka tuyahuhere mu mukino wa volleyball. Nta kindi kiri kuvugwa hano mu Rwanda ndetse no muri Afrika usibye KVB Men's Championship. Iri ni irushanwa nyafrika mu mupira wa volleyball. Iri rushanwa ryatangiye ku mugoroba. Iri ni irushanwa ryafunguwe muri BK Arena. Yari ibirori bikomeye cyane. Nabonye Perezida Paul Kagame yari yitabiriye ndetse n'umuyobozi ushinzwe Federation y'umupira wa volleyball, ubwo ni Ngarambe Raphael, na Ministry wa Sport wo bita Neri Mukazayire nawe yari yitabiriye kino kirori. Kino ni ikirori cyagenze neza. Noneho ku musozo hahise umukino ukomeye wahuzaga ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Black Rhino. Aya yose ni amakipe ya gisirikare, kuko iyi Black Rhino ihagarariye igisirikare cya Zimbabwe mu gihe APR yo ihagarariye igisirikare cy'u Rwanda. N'umukino warangiye ikipe ya APR yisasiye ikipe ya Black Rhino yitsinda amaseta 3-0. ubona ko ikipe ya APR yaruhije ikipe ya Black Rhino mu buryo bushoboka bwose. Ubona ko inkokiri wabo ishonda umukara. Gusa ikipe ya Black Rhino nkuko nabibabwiye mu biganiro byatambutse, ni ikipe ikoresha abene gihugu gusa, kuko ubona ko nyine nta mbaraga nyinshi ifite. Ikipe ya APR yayikubise yirukanka cyane. Ikipe ya APR nakubwiye ko yazanye abakinyi ibakuye muri Gisagara, ubona ko ari nabo bayifashije gutsinda uyu mukino, barimo Tyson, Muvara Ronald, Rukundo Willy na ba Steven. Bano bakinyi bafatanyije nabo APR yari isanganwe, harimo nka Prince kapiteni. Ubona ko baruhije ikipe ya Black Rhino. Ubwo nukureba buryo ki ikipe ya APR nimba izakomeza ikitwara neza. Gusa abantu benshi bafite icyizere, kuko abantu bari hafi y'umutoza Sami, akaba ari umutoza w'ikipe ya APR, aravuga ngo bagomba kugera kure hashoboka cyane mu iki gikombe, dore yuko muri shampiyona aho batitwaye neza. Nta kindi kibasaba gukora revenge usibye kwitwara neza mu iyi mikino. Ubwo nukureba uburyo kibizagenda. Gusa habaye n'indi mikino myinshi itandukanye. Abantu badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga twagiye tuba updatinga. Ahubwo reka tujye ku mukino wari ukomeye. N'umukino wabaye ku isaha y'isa 8 wahuje ikipe ya Polisi y'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Polisi ya Tanzania. Yari umukino ukomeye cyane. Gusa ikipe ya Polisi y'u Rwanda yafashe ikipe ya Polisi ya Tanzania ikubita nk'idahari, yayihanye nk'akana gatoya cyane. Ikipe ya Polisi iri mu makipe akomeye cyane mw'iri rushanwa. Buriya ishobora no kuba irusha ikipe ya APR gukomera. Abantu bakurikirana umukino wa volleyball bafiteho experience, kuko ikipe ya Polisi uburyo yatsinze ikipe ya Tanzania yirukanka, urabona ko ni ikipe ikomeye ifashijwemo n'abakinyi bayo, harimo nka ba Brian, Bashaka. Ubona nibo babanjemo mu masete ya mbere. Noneho ifite abasore bakuru bafite igihagararo, banatumye ikipe ya Polisi itsinda ikipe ya Polisi ya Tanzania mu buryo bworoshe. Harimo Gruari, Madison, Makuta. Noneho bafite umunyabrazil witwa Mateus. Buriya abanyabrazil ntabwo bazi football gusa. Uyu nge navuga ko ari nawe MVP cyangwa se umukinnyi witwaye neza
umusore w'umunyabrazil urabona ko n'umwataka mwiza, ibiro arekura biteye ubwoba. Ubwo ni ukureba buryo ikipe ya polisi izitwara mw'iri rushanwa, dore ko n'andi makipe aduhagarariye ubu ari mu kibuga, yaba Kepler ndetse n'ikipe ya Rege. Kandi mwibutsa ko ikipe ya Al Hilal ari nayo yabaye champion mwaka wa 2025 nayo iri buze kumanuka mu kibuga ku isaha y'isambiri. Nizere ko uyu mukino utari buze kugucika, kuko iyi mikino hariyo nabonye iri guca kuri Kigali Today, hari iri guca kuri YouTube channel ya KVB, hari n'iri guca kuri Kesto na RTV. Rero sinzi urwitwazo watanga ikintu cyatumye udakurikirana iyi mikino ya KVB Men's Championship, dore ko ari imikino irimo uburyohe bwinshi cyane. Tukiri hano mu gihugu cy'u Rwanda, reka twinjire gato mu mukino wa football. Nta kindi kiri kuvugwa usibye ko Ferwafa yatumiye Imurora Japhet ndetse n'umusore w'ikipe ya Musanze bamwita Gahungu. Uyu ni umunyezamu ufatira ikipe ya Musanze. Nta kindi cyatumye babatumiza usibye ibintu bya match fixing barimo barakekwaho. Ubwo ni ikinyamakuru Igihe cyatubwiye ko basabwe ko bazitaba ku itariki 24 Mata umwaka wa 2026 ku isaha y'isa 8, bakabazwa cyangwa se bagasobanura ku bijyanye n'ariya majwi, ubundi Ferwafa igafata umwanzuro. Ubwo ni ukureba buryo kibizagenda. Gusa Imurora Japhet we amajwi yamaze kuyigarama agaragaza ko ataraye. Mubyibuke ko aya majwi yasohotse ku mukino wa 27 wa shampiyona y'u Rwanda. Ni umukino wari wahuje ikipe y'Amagaju ndetse n'ikipe ya Musanze, birangira ikipe y'Amagaju itsinze ibitego 2-0 ikipe ya Musanze. Gusa amajwi yasohotse mbere yuko umukino utangira agaragaza Imurora Japhet asa nkaho ari gusaba uyu muzamu w'ikipe ya Musanze ko yakitsindisha cyangwa se yamufasha gukora umukino mu buryo butari fair, aribyo bita match fixing mu ndimi z'amahanga. Ubwo ni ukuba tureba buryo ki Ferwafa izafata umwanzuro. Tukiri hano mu gihugu cy'u Rwanda, indi nkuru ishimishije nuko Mikeze igitego yatinze muri FIFA series ubwo ari bahanganye na Estonia kiri mu bitego FIFA igiye guhitamo mu bitego byabaye byiza muri FIFA series. Ubwo ni ukureba nimba uyu musore w'umunyarwanda ari buze guhabwa amahirwe cyangwa se akaba yahembwa kubera igitego cyiza yatsinze ubwo bakinaga n'ikipe ya Estonia. Ubwo ni ugutegereza tukareba ibyo akanama nkemurampaka ka FIFA kazemeza, dore ko nabonye ko ariko gafite responsibility. Bishoboka ko abantu tutemerewe gutora kuko twese twari kumutora, ariko ndibuze gutohoza neza ninsanga twemerewe kumutora turibuze kujya kumutora, ubundi turebe ko nawe yahabwa amahirwe ndetse akaba yakegukana n'icyo gihembo nk'umukinnyi watsinze igitego cyiza, dore ko ari umukinnyi w'umuhanga mu buryo bukomeye cyane. Kandi nk'uko nabikubwiye, tuba ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye hose ni Step Up TV Show. Genda udusure ubundi ukore follow. Reka ngaruke mu kanya nkugezaho andi makuru arimo aravugwa hano mu Rwanda. Ubwo tugiye kwinjira muri Peace Cup, ubwo nuze kuva kuri screen yawe ndaje tugaruke mu kanya. Get ready, ambara umukandara wawe neza, indege yahagurutse. Pilote ni Aimable Mambo, Rekis Genza out, Early Capitano. Twazamutse mu ndege ya siporo, twatumbagiye. Ubu ngubu amakuru y'imikino tugiye kujya tuyareba ari hasi yacu, ubundi tuyakurikira tanu kwa tanu. Nagutinda reka twinjire mu gikombe cy'amahoro cyangwa se Peace Cup. Ni umukino wabaye ejo, ni umukino wa 1/2 kiri rushanwa. Ni umukino watangiye ku isaha y'isa 12 hano i Kigali. Umukino wahuzaga ikipe ya Gorilla ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, biza kurangira amakipe yombi anganyije igitego 1-1. Igitego cya Gorilla cyabonetse hakiri kare cyane
ku munota wa 10 Kanamugire yaje kubona igitego cyiza nyuma y'umupira yari ahawe na Musengo kuri kufura, ubundi birangira atsinze igitego kiza kwishurwa n'umusore Richard, nawe ni kuri St PCC. ubona ko amakipe gutsinda igitego cya Build Up byaragoranye cyane, kuko n'igitego cya Richard nacyo cyaturutse ku mupira w'umuterekano, biza kurangira amakipe yose anganyije igitego 1-1. Gusa ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport twabonye impinduka, umutoza nka Kwizera yari yagarutse mu izamu, Isudiyanye yagarutse mu kibuga, Ndikumana Sumani yagarutse mu kibuga, Abedi yagarutse mu kibuga, ndetse na Yves yari yagarutse mu kibuga. Ubwo Forunganye urabyumva ko yari yariye bench kuri no mukino, ariko ubona ko ikipe ya Rayon Sport yagerageje gukina, noneho ukabona ko ni ikipe itojeje, ikipe irimo iratanga icyizere. Gusa bitewe na bano basore b'ikipe ya Gorilla nabo batoroshe, cyane cyane abasore bakina muri Mediane, yaba Masudi yaba Darisi, ubona ko bagoye ikipe ya Rayon Sport, bituma ititwara neza. Gusa abantu baravuga ko umutoza Haningingo yasanze hari ibintu byinshi bijagaraye mu ikipe ya Rayon Sport, ku buryo guhita atangira gutanga umusaruro ni ibintu bigoye cyane. Gusa yakubaka yareka, ntabwo nzi ikintu wabwira Umureyo uramutse utamugejeje kuri finale y'igikombe cy'amahoro ugakugwamo na Gorilla. Gusa mwibuke ko muri Afrika away Gorilla cyakora, ubwo ikipe ya Rayon Sport iramutse inganyije n'ikipe ya Gorilla ubusa ku mukino wo kwishura, byarangira ikipe ya Rayon Sport ikomeje, naho ikipe ya Gorilla yatsinda Rayon Sport ibitego 2, niyo banganye ibitego 2-2, bikarangira ikipe ya Gorilla nayo ikomeje. Ubwo nukureba uburyo uyu mukino uzagenda, gusa ni umukino wari uryoheye ijisho, ariko nyine ikipe ya Rayon Sport urabona ko irimo iratangira neza, igice cy'ubwugarizi kirakora neza, na Mediane iragerageza, ariko nanone kubera ikipe ya Rayon Sport yarabuzemo umukinyi twavuga w'umukaseri, kuko gukinisha Richard ugakinisha Tambwe ugakinisha na Abedi, urumva ko nta mukaseri n'umwe urimo, byarayigoraga cyane mu buryo bwo gutindana umupira. Gusa n'uburyo bakora exit ya baro muri defense barahana neza, ariko exit uburyo umupira usohoka mu kibuga cya Rayon winjira mu kibuga cya adversaire, urabona ko ni ibintu bigoranye cyane. Yaba Abedi yaba Tambwe, nta muntu wigirira icyizere ngo abe yatwara umupira awugeze kuri rutahizamu, ahubwo ubusanga imipira yageramo hagati. Igitekerezo cyiza ni icyo kwicisha ku mpande, kandi ubona ko abakinnyi bakina impande, ubwo yaba Didier yaba Yves, ibintu byo kuba bakata amasantere mazima nabyo byaragoranye. Noneho wakubitana n'ira kipe ya Gorilla nayo wabonye ko yari yaciye akarongo yabimye box, ahubwo yo igahitamo cyangwa se igaprefera kuba yakora ya makosa akenewe, ikabima box, kaba yanabakorera amakosa batarinjira muri box. Nyine ubona ko ikipe ya Gorilla yizi ikipe ya Rayon Sport mu buryo bw'amayere, yo yaje bizi ko itari buze gufungura ngo ikine na Rayon Sport yitsinde, ahubwo yo yica umukino wa Rayon Sport, kuko kandi intego zayo navuga ko yabigezeho, kuko yagerageje kurinda ikipe ya Rayon Sport. Uretse no kuba bagerageza ngo ibishoti byakure, ikipe ya Rayon Sport amahirwe yaba yarahujije yageze muri box yaba ari make cyane. Rero ubwo nukureba uburyo iyi kipe izitwara, tukwibutsa ko muri weekend yo n'ikipe ya APR ziri buze kwerekeza mu karere ka Huye kuri stade Kamena, aho zizakina n'ikipe ya Rayon Sport bwizabikina n'Amagaju, naho ikipe ya APR yo izaba iri gukina n'ikipe ya Mukura. Ubwo nukureba uburyo aya makipe azakomeza kwitwara. Gusa ubusatizi bw'ikipe ya Rayon Sport urabona ko umusaruro ni nyene, kuko kubona ikipe ya Rayon Sport yatsinze ibitego biri hejuru ya 2 biheruka kera cyane. Ashobora kuba yashize nk'imikino igera kuri 10 ikipe ya Rayon Sport itazi uko gutsinda byibuze ibitego biri hejuru ya 2 bimera. Ubwo nukureba buryo iyi kipe izakomeza kwitwara. Nagutinda reka twerekeze ku mugabane w'Uburayi
turebe amakuru arimo aravugwa, dore ko atari n'amakuru menshi cyane. Reka duhere muri La Liga, nta kindi kiri kuvugwa usibye ikipe ya Barca yamaze gutsinda umukino k'uyu mugoroba ubwo yakinaga n'ikipe ya Celta Vigo. Ni umukino warangiye ikipe ya Barca itsinze igitego kimwe rukumbi cyatsinzwe n'umusore Lamine Yamal kuri penalty. Iki ni igitego cyabonetse ku munota wa 45, gusa Lamine Yamal inkuru ibabaje ku bafana ba Barcelona nuko yahise avunika, kandi Team News ziravuga ko imvune yagize ari ya hamstring, bishoboka ko iyi seza atazongera gukandagira mu kibuga ahubwo azagaruka mu gikombe cy'isi ubwo shampiyona irangiye. Tuzareba El Clasico itarimo umusore nka Lamine Yamal kuko ari mu basore batuma El Clasico iryoha cyane, noneho iyo yatangaje aza mu kibuga yakaniye. Gusa bamwe mu bandi bantu b'abasesenguzi bavuga ko Lamine Yamal ukurikije uburyo yasohotse mu kibuga yigenza, ubona ko nyine yihagurukije batamujyanye kuri burangari cyangwa se afashe nko ku rutugu umuganga acumbagira. Biravugwa ko imvune yagize nka nyuma y'imikino ibiri nko kuri El Clasico Lamine Yamal dushobora kumubona. Ubwo turakomeza dutohoze neza turebe, gusa inkuru iri kuvugwa ahantu hose nuko azagaruka mu gikombe cy'isi. Imvune abakinnyi bo zirabugarije kuko abantu mu byibuka no muri mukeba yaba Arda Güler yaba Militao, abo nabo iyi sezo ntabwo bazongera gukandagira mu kibuga bitewe n'ibibazo by'imvune. Ariko hagati aho na Atletico nayo yasuzuguwe itsindwa n'ikipe ya Elche ibitego 3-2. Ubona ko ikipe ya Atletico yo umutima wayo buri kimwe cyose yamaze kugishira muri Champions League, kuko irimo irarusha ikipe iyikurikiye amanota agera ku 8. Yemera avuga ati mu mikino 6 uko byagenda kose ntabwo amanota 8 wayapangurura ngo duceho. No mpamvu abakinnyi bose urebye yari yabaruhukije, urebye abakinnyi ba Laurentini babanjemo, ukareba abakinnyi bayo bakina imbere nka ba Lookman, ba Alvarez, ba Julian uriya muhungu wa Simeone, nta numwe wari wabanjemo. Ubona ko nyine mu mutwe wabo barimo barahangana na Arsenal. Ikipe ya Arsenal rero abafana ba Arsenal bamwitegura ikipe ya Atletico, gusa ubona ko nyine umutoza Simeone arakora ibishoboka byose kuko buriya nta kintu atahaye ikipe ya Atletico, ariko gutsindirwa kuri finale inshuro 2 nk'umutoza wa Atletico ashaka ko wenda yakongera akagera finale akareba ko yanatwara igikombe. Ubwo nukureba uburyo iyi kipe izakomeza kwitwara. Nkuko nabikubwiye mu gihugu cy'Ubudage ho ikipe ya Bayern iracyakomeza guca ibintu bigacika. Ku mugoroba nibwo bakinaga 1/2 cy'igikombe cya DFB Pokal, ni igikombe gikinirwa hariya imbere mu gihugu cy'Ubudage. Byarangiye itsinze ikipe ya Leverkusen ibitego 2-0. Ibitego by'ikipe ya Bayern byatsinzwe na Harry Kane. Uyu ni machine goro ntabwo ateze guhagarara, ubwo yagize nk'igitego cya 52 ndakeka Luis Diaz nawe yatsindaga. Ubona ko ikipe ya Company ubungubu yageze ku mukino wa nyuma, itegereje ikipe iribuze kurokoka uyu mugoroba hagati y'ikipe ya Stuttgart n'ikipe ya Freiburg. Urumva ko ikipe ya Bayern n'ubundi ifite amahirwe yo kuba yakegukana kino gikombe, dore ko ikiri no muri Champions League cya shampiyona yamaze kukibikaho. Dushobora kubona ikipe ya Bayern itwaye ibikombe bigera nko kuri 4 mw'iyi sezo. Umukongomani Vincent Kompany akaba yanditse amateka. Tukiri aho ngaho ku mugabane w'Iburayi gatoya, ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani birashoboka ko yagaragara mu gikombe cy'isi, kuko intumwa ya Perezida Trump ubwo yavuganaga na Perezida w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi Giantino, yavuze ko ubwo ni Infantino sori muranyanganira, yamubwiye ko ikipe ya Iran yamaze gutangaza ko itazitabira igikombe cy'isi, bayikuramo ubundi Ubutaliyani akaba aribwo bazana
nk'ikipe ikomeye cyane, dore ikomeje kubura itike kuko hagiye gushira nk'ibikombe bitatu hafi bine by'isi ititabira bitewe n'umusaruro mubi. Rero Amerika iratekereza ko kuzana ikipe y'Ubutaliyani, ikipe ifite ibikombe by'isi bigera kuri bingahe, ukayizana mw'iki gikombe byatanga umusaruro, ariko FIFA yonyine niyo ifite uburenganzira bwo kuzanamo gusimbuza nyine ikipe. Ubwo ni ukureba buryo ki bizagenda. Reka nze ngaruke mu kanya twinjira muri Premier League, naho amakuru ni menshi cyane. Ubwo reka ngembe mfasha akaruhuko nkwe ku mazi, ubundi ngaruke mu kanya. Ku nshuro ya 47 KVB Men's Club Championship 2026 igiye kuba ibera hano iwacu mu Rwanda, aho hazaba harimo amakipe nyarwanda, harimo APR, Reg, Kepler ari ikipe ya Polisi. Bizaba ari ibintu bidasanzwe, reka tuzibanire. Kuva tariki 22 Mata tuzaba dukurikirana umunsi kundi. Icyo ngushishikariza wowe kurikirana Indege Sport, amakuru yose n'imikino yose n'ahandi uzaba uyikurikira usibye hano kuri Step Up TV Show. Nimba utarakanda subscribe nakubwira iki, ubundi tube twikurikirana icyo bita volleyball umunsi kundi, kandi komeza udukurikirane ibikorwa byacu tugenda tunyuzaho umunsi kundi hano kuri Step Up TV Show. Reka nkubwire ngo umunsi mwiza. Kuyu mugoroba Premier League yakomezaga, ikipe ya Man City ku munota wa 9 waruhagije ngo Haaland afungura amazamu. Ubwo bakinanaga n'ikipe ya Burnley, umukino uza no kurangira ari igitego kimwe ku busa. Ubwo ikipe ya Man City yahise ifata umwanya wa mbere. Bimwe mu bintu byatumye ikipe ya Man City ifata umwanya wa mbere, buriya ibitego irabinganya na Arsenal n'amanota, ariko uburyo amategeko ya Premier League ameze, iyo munganya amanota mukanganya n'ibitego, none bareba watsinze ibitego byinshi, ushobora kuba uzigamye ibitego byinshi ako kuko waririnze ni watsindwa, ariko nawe utsinda biki. Ariko ikipe ya Man City yo yatsinze byinshi ariko nayitsindwa byinshi. Ibi nibyo bituma ikipe ya Man City ariyo ubu ngubu iyoboye urutonde rwa shampiyona. Ni ukureba buryo ki iyi kipe ya Man City nimba izatwara igikombe. Gusa abantu bo baravuga bati ikipe ya Man City birashoboka ko ikipe ya Arsenal yayifata, kuko nimba ikipe ya Man City ifite ikipe ya Bournemouth imbere yayo, ikagira n'ikipe ya Everton, ayo niyo makipe byibuze wavuga akomeye azahura n'iyi kipe ya Man City. Abantu bakavuga ati biragoye ko aya makipe hazaburamo isitaza ikipe ya Man City. Ariko turebye Arsenal usibye umukino wa Newcastle nayo igwirirana mw'iki gihe, ubona ko atari ikipe nyine yo guhangana n'umukino twavuga wenda ukomeye ikipe ya Arsenal ishigaje. Ubwo rero abafana ba Arsenal nizere ko icyizere kitaragabanyuka. Ubwo ni ukuba tureba ibyari byo. Indi nkuru nayo irimo iravugwa ahantu hose, ni umutoza w'ikipe ya Chelsea wamaze kwirukanwa, bamwita Liam. Uyu ni umutoza rumaze amezi agera nko kuri 5 yonyine ari umutoza w'ikipe ya Chelsea. Ubona ko ikipe ya Chelsea kwihangana byanze, kandi ari umutoza ufite imyaka 6 ndetse n'amezi 6 byaje kurangira bamwirukanye. Ubwo ni ukureba umutoza uri buze kwisimbura. Gusa ikipe ya Chelsea ifite crise mu bintu bijyanye n'imitoreze, uburyo izanamo abatoza n'uburyo ibirukana, ni uburyo biteye urujijo. Urareba nko kuva mu mwaka wa 2019 ikipe ya Arsenal nirahindura umutoza, ikipe ya Man City nirahindura umutoza, ariko ikipe ya Chelsea yo imaze gutunga abatoza. Reba duhere inyuma, hari nka umutoza Lampard, uwo ni uwa mbere, hakaza Pochettino uwa kabiri, Enzo ni uwa gatatu, hakaza uriya Potter ni uwa kane, hakaza Tuchel uwa gatanu, hakaza na Liam. Hafi abatoza bagera kuri 6 nyuma yaho kuva muri 2015. Ubwo ni mu myaka 7 abatoza 6. Urumva ko buri mwaka ufite umutoza wawo. Rero biragoye ko watanga umusaruro, kuko buri umutoza ari mu bantu bubaka ikipe ikomeye. Nka Guardiola yageze mu ikipe ya Man City 2016, kugeza ubu ngubu imyaka 10 igiye gushira. Arsenal yo Arteta agezemo 2019.
kandi ubwo Arsenal nubwo wenda itatwaye ibikombe ariko tubona ko na Arsenal ihangana, na Arsenal yazamuye urwego, na Arsenal ishobora kujya kwa Real Madrid ikayikubita arere tour. Ariko ikipe ya Chelsea umutoza umwe araza Tuchel abahaye igikombe cya Champions League mugahitamo knocking out, tukabona umutoza nka Enzo abahaye igikombe cy'isi nabwo mukamunokinga out, abantu bakabona ko ikipe ya Chelsea ifite ikibazo cyane mu miyoborere, kuko uriya mugabo Todi kuva yayifata nibyo uninvesting, ariko abantu bakavuga ati nta bumenyi bwo kuri football bari abayobozi b'ikipe ya Chelsea bafite, bo icyo bashize imbere no kuinvestinga gusa, ntabwo barimo barita ku duce twose tw'umupira. Nanone tukiri mu ikipe ya Chelsea biravugwa ko uriya musore wari umaze igihe arimo aratoza ikipe ya Bani Mufra mu Espanye Iraola ashobora kwerekeza mu ikipe agasimbura uyu mutoza Liam, gusa nawe abatoza benshi ntabwo bari interested yo kuba bakerekeza mu ikipe ya Chelsea, kuko ikipe ya Chelsea nkuko mubyibuka Enzo ajya kuyivamo ibintu byatumye ayivamo ni ya interview yatanze agaragaza ko ubuyobozi ndetse n'abakinnyi bamwe na bamwe bamubangamira cyane bakanamwivangira mu kazi. Enzo akavuga ko yaje bamubwira ko ari umutoza ariko akaba na manager, akaba yarahageze ugasanga inshingano ze as manager ntabwo azikora. Nyine ikipe ya Chelsea ivugwa ko nka Todi ngo nk'igice cya mbere kirangiye ahita ajya muri vestiaire, umutoza ubwo nimba aratanga disikuru y'iminota 10 Todi nawe afite ubwo iminota 5 abwira abakinnyi. Nyine ukabona ko ni ikipe ijagaraye cyane iranire yo mu Rwanda pe. Ubwo rero amakuru yacu twari dufite imikino arimo aragana ku musozo, gusa nkushimira woba wabanye natwe kuva indege yagurutse tukaba tugezeho tujya amahoro. Kevin photographer nawe nkubwira ngo ukomeze kugira ibihe byiza, kandi abantu muri kumugana mukomeze mu musange bose abakorere ibintu byiza cyane, kandi ari ku mbuga nkoranyambaga zose mu musake yitwa Kevin photographer. Ni gutya dushoje indege ya siporo yacu y'uyu munsi, mwibutsa ko mwari kumwe na Mambo de Pilote. Ikiganiro nakagaruka kandi nimuve kwiyica no kuko na mukanya Step Up News na amakuru y'imyidagaduro DJ End ari buze kuba ayatugezaho, kandi ntuwibagirwe gukora subscribe. Reka mvuge ngo bye, let us call it a day.